rong sopia long amata PMGS via towar kasimar patang tesi bangjong ham. Article 244A chunche teke karbiang long kedo inglong aso rengdok reng ni pen dolong lekpusi MLA akhil gogoi kaningje. Pinia dapa bir talong pen nili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponek tha. Karbiang long atokano rong sorong bot ki duara tum miss senator war ka cheleng long nang jia phanpura central sarkar hin pen pradhan mantri gram sadak yojana scheme semar ponsi karbiang long angkang keongdung arong ardo towar semar pondu bonta towar ka semar pon sai ki oya jok tang de det hinu de det keongdung adema long abangki towar ka semar ki cheng pen patang pon po aling antang tiako nang hinu et lasong si thek pon long do bonta ke isi ke charia tuma bangki keongdung arong atokanuta towar misen pilo pusi ningje ponlo bonta lang ikha bangso towar bangso towar laki scheme along pen jong pon puluti MRL 01 DM to Zoom control road pusi jong pondo Klarda alam kachini ja phan puluti difurong so pialong amat rong ni hang bipen rong sampri ka chelenga towar do bangso atowar kasi marning kan hini an pleng tanglo bonta atowar ki patang te de rajok nona bangki barla hut inghan player wok lapen ning kreng hut sangti adu ka powder ka chibit penan par thangta rod tum ka chileng missenavi bangso atowar along difuaro kili purajok kidam tang ning kan phoprang rat ka chileng missen nang je phanpura ing chinaplang donsi ka chileng avarsai long pondo bonta RCC adolong kasimar ponji pura sur plang plang sur lulu de dajok nona bangki adolong ta patangte anujoga ingchin pajar prang ajok rat ka cheleng e ok chi komrom an pinlo lang iktha bangso visual Tarpang Tegalong ki paklang ateng pulote kadokawe towara ki ding 5.120 km ang bong culvert palong krege thompusi jongpondo lapen bangso towar kasimar tang det anaphan kuti plira lak plik kebra hini rasuri phoke pati 442.5 lakh satangka panong pondo lapen ningkan phoang bong kelang chari ponji aphan pura lak thom kebra ke thom ra tok bori sira troxi kebra pli atangka do lapen bangso towar ki patang pon pamijia phanpura inut subhas holder aphansi pekponlo bonda bangso towar kasimar ki patang ponji kalisi harlong thok roi roi amat kengpen ki damanta hinu set anpinlo bangso towar kasimar pon patang te det pen psychic claim ington ko apita PWD road division difuatum kelang chari dam amatsi avi halapu bangso towar adak along hum kreke thoma culvert ki pipona dim palong ko ansi ki dolo bonda bangso towar kasimar adagalong langdam et pusitami palong kreke thoma culvert amasyavi langdam et puluti bangso towar adagabang ki culvert ki thoma nasido puluti palong ke ba culvert bang konatsi ki palut choklo jong sipining kanang bong bangso RCC dolong lapen towar kasimar patang pon pi puluti ing china dolong sitami kiru jiang ringsi nang do bomdo Lasi, Subhas holder upon Sot Kok, Chot Amat, PWD Road Division, Difuatum Chelangdunde Puluti, Towar Kitangji upon Gradatum, Aninkachitia Matsi Avi. Lapen, Jongsi Difurong Sopia Long Amat, Lapuson Towar Kipatangti, Abuyang Som Puluti, Rong at Toanu along Abanki, Kuan Kitangtia Towar Duhilang, Laki Chitanda Mamasi, Chok Totlo. Lasi ke Asiatum Sidami, Rod Angno Ninja Chot Chot Ki Chokchi. Lapusona contractor tuma phan pang thek dunsi ki patang tia towar do an ki patang ejja phan kipu ki pasot daga bangki kinang sot kali pulote contractor tuma joine KAC ki charia tum nong nama bangki klang bompo news report KATV news Kedamtang arkoi ni phai inkoi rai siarni Pholoni constituency angkang kamar ti sorong patwa klamalong ingdeng troxi all party hill leader conference samhang ke thegarni talonpon Dipendro rong pi kachari pon bangso ingdeng troxi APHLC racharia song amhang ke thek talon along aluha sarpo aman pen MLA Akhil Gogoi Lorin Jyoti Gogoi APHLC mai phu jai kathar chun bangsar kiri rong phar angtoing ti kathar lapen ongdung atum chetong dun rinti Mayalong BJP Congress lapen kaprek racharia song hin pen APHLC racharia song along chingbe dunsi jai katharapan jakong parang pidun
ingdeng troksi pechel sia mahang ke thegalong inglong aswa khaya tum mithang akan barim chepaklang dun rinti Karbi Anglong arlo laki Karbia khaya tum si ahem phulo Lapenan parta ladaki do inglong sotum do anabangki Karbi Anglong arara kar I ahem prek mate article 244A pachun chet tika bangki reng dok reng ni pen do thaklong le Bangso article 244A kapachun ji pulote Karbi Anglong arara phan ke klem piatum nangji lapen halatum bangke daily pen disporatum aphan IATM kalidera tum nangji pusi mayalong MLA Akhil Gogoi pen ningjepon PGR VGR along le ahem phuke Bangladesh atum kali Bihar pen ke wang atum kali lasi latum kachirai ji phuke kroidun thekhe laso PGR VGR along le ahem phu bangke Karbia kha atum veknang ji puta ningje pontu এতিয়া আপোনালোক কাৰ্বি মানুহবিলাক কাৰ্বি আংলঙত থকা ডিমাচা মানুহবিলাক কাৰ্বি আংলঙত থকা কুকি মানুহবিলাক কাৰ্বি আংলঙত থকা লুথা মানুহবিলাক ৰেংমা মানুহবিলাক আৰু আন জাতিৰ সকলো মানুহবিলাক এতিয়াকে ধৰি ক'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে 244A পাব নাম্বাৰ 1 আৰু 244A সেই মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব যি মানুহে জনতাৰ কাৰণে কাম কৰে যি মানুহে দিছপুৰ আৰু দিল্লীৰ কাৰণে এটিএম হিচাপে ব্যৱহাৰ নহয় বাংলাদেশী আৰু বেংগলী মানুহ তেওঁলোক মুছলমানেই হওক বা তেওঁলোক হিন্দুৱে হওক পিজিআৰ ভিজিআৰবিলাক যি ধৰণে দখল কৰিছে এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে কাৰ্বি আংলঙত থকা পিজিআৰ ভিজিআৰ আৰু ইয়াৰ ভূমিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ কাৰ্বি মানুহৰ আৰু ইয়াত বসবাস কৰা থলুৱা মানুহৰ গতিকে এই অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা ধৰণে বাহিৰৰ পৰা অহা বিশেষকৈ বাংলাদেশীবিলাকৰ হাতলৈ যোৱাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াত বংগ সেনা খোলাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙত বংগ সেনা এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা বস্তু নহয় কাৰ্বি আংলঙক অতি সোনকালে বংগ সেনাক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে none phongjong si Karbi Anglong arlo BJP nangke hailuti Karbi Anglong arlo kido inglong asot tuma bangki adimaklong amat siavilo Ladaka bangki Bihari pen danglok kichiki bia sotum si longle phelang do anta nang charai et pupusi JI kathar pen pherang kya thengnu ningje pon non APHL siyong si hai un ite APHL siyong si remdet polote kumat lo aning garong nei ji lasi tum ini nang ji lapen itum hai det lote kumata tum lo kana hok nei ji ke Karbi Anglong kapivir kang tung body Karbi Anglong nang chirai thip atum si halatum hello kana hok nei ji atheman nang halatum nang chirai un edet ko pechel si haidet lote lake Bongo sena pen Bihar sena atum itum APHL si haidet lote Bongo sena pen Bihar sena hello kaluksan nei ji halang itum hello ke pubat nei ji rasolam Karbi atum sini pemenai sini pemenai jong si BJP hailote Bangso amayalong kado kabe bangsuri phosusi armu atum chetong dun rinti News report KATV News Hemponim ke kroya rado anjing room si nithoma farman an hemponim tiripia me atum penche batir pipon si nithoma farman an hemponim ruptalina sengkan ke pleng rongching donalong talon pon Hemponim bang sopier thelong nangklang depen sopier the munit atum labangso anim ke chinga sengkan pen rimbom nang talon bom bang bom si pininga sengkan anke arta ningkaning kora pomate ruptalina sengkan nithoma farman rongching donalong talon pon pasukan kagong gardi itu kan dekhi kacini ne jori si kapre itu nangman itu pulang ni kaida nasi lahai do itu dhorom mate dharmo bangke itu rici mun something donde itu tachi pupu tempu itu ke indeng krihini sonde siku nasi lahai do kagong bangke itu mane bangke Wogi ben ipo, umare bangke budma ben ipo, lahai tamu tu ni kandong ta thamu, kasi kandong kan di bangke ho, dhorom bangke tu, itu beda lagi, itu mingkret ben tu lagi,
internet pen dulu belum teh arnam sampai itu mesti soal bang sampai raisi Hemphonim ruptalina sengkan ke talon ponalong ki chengsi kidamtang arkoni phai kresir kep ani Hemphonim tiripi ame mepu kurusar himari terang lapen junbang dorsing teron chetong dunpen me japon limpi Hemphonim hamren sanchom aropia mepu mohon katharpen donri impu ponsi adontu melur adowan mepi kalong pinchong kurusar do mohon pram sapen jalinsi melur kaiponlu nilitum labangso hempho dharam pu bangke ningkan ko phonang ki lelong piniarni adui phanta nitum chithan chingkilong poningarong olo lapena su adharam long ikewang abang pi bang putum phan an sitame nangge kroiduna bang putum an sitame namma pu kothi bani kimi atum an pe reng dori ni dolo lapen nitum sitame la sorona long ta pangri pangdon kithi ke jang sumahang ke thekaron an tame nitum lasam ke klem pon pachun pon ni etdo lasi abari marona son ang thuna son si atimo oporom ke kaso tenglo la hemputan ke chak pen danglok mo mahang thek pin an ke klem thu pen mo su su nang ki thi pen pari pangdon aron ke choklim pen mu pu thik pen ke yok sitame la laso kapeda maron ta kachar he aron pen si tum klem sitame da khor abang ni tum rim pon pe ok pin son mo pi pon pe ingthir jarom si tum so adharmo bang klem pon chari pon bo nasi pini an ke indeng korpho ke pleng an tadoi pini richu na chitong don MLA MPC atuman mantame chorolo penana tu media thuman ta ang chitong don ko antum hanta chorolo pini hawar ke la atokon no elong long ri siben pini bang pho bang thawla son si pini hapu ispen ta ba penda khamren tara potokon no purong phelan ta seng bosondo pen chinthong pendo pena pu ispen ta langlokso lape langbong dingpi langkangram alang tum tame ngaji tongdo peni area sipen bang phothok la sona chirun dondo labang so sai deng de rapi hempu adhoroma putha kangdu kardom kachiperia jani dengsi puthot ni phai koi ani karbikur photum pen japon lensi hempu ani alama insol ponti risonim so siriki sanpur chinbangsi sunika teronti benjalinsi kurusara phan kangsom kanya jani dengpo bangso jai mek ni thom ke plengani ni phain ko raisi ani rara mepi padoponsi alukia manten karbi richo long tingrong hang ta chitong du along MLA rut tinkeron AAC MAC tingrong har hamren KCS hawarame amepu bidyaram rong piatum chitong dunsi aning aklong pen hempu anim ke kroyarat kedo anaphan rotekang pen aning pathetika hempu mukram pira sengya sa karcho mai long itum nai tong lo litum karbi richo la pen litum da lokal MAC orang pasango pandang lok society KATV chairman tumpan tongsar KATV ada thelong lo di kedaptan kang korop polang tum tasuk ke kroi aja kong ma pin thelong lo je kan korop KATV lang tum ke kroi pen ke dak kan korop kisung ke boan ke klang yang matalang tum jok pen okran mukun pen sei ang tum KATV ke klam na tam mesen pen ang tum long lo arong lo em pumukrang asukarchu amai mate itum ruptalin aningkan no kasi wangbong pen ingkan ko rapo kepeng masukar su amai kasi ni pangsi karbichu ang suhang no kasi pinirasu adhrom karchu amai kasi ni tum dak ran su phan pon no kasi dhrom malong ke ahong no itum karbe khailong stami adhrom kaprek du kasi dhrom along bangke itum kido bang tuhan ke itum duri pedambune kasi bakutin si aning hang kapre kasi laso kardom long stamne itum ardom bon pami nai lapen ining inthir et pe du thip nai ji thak thip nai ji kasi pini hai itum athipi chethan pon lo pini mai pilong stamne lapen dak itum adhorom kapre kirim tum si tamne du sta itu apindeng bang itum karbi pinakapot komani iskon puno komani dangjoy guru puno komani hempu bamon hampang puno itum karbi akhai pinakapot kasi pindeng sumpot puno itum ke dak et mensi tingthang nangi kardom kardi pun tira mensi ardom nangi lapena pindeng stame itum apuhu pen puno asator puno so ik so ang puno itum tingthang beg nangi pusi pinya mai pen stame sithan puno Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News
Pinia birta ke la ansi kangton pon iklo. Domi thak me kardong.